Abi mah kaki otong kaki alon. Pakai iya oke siap. Kasih balon warna merah. Iya nyantai aja ngomongnya Pak. Gitu. Gini gitu. Oh gitu. Selamat ulang tahun. Kami ucapan balonnya. Ampun mentang-mentang ocong kayaknya di balik balon yang iya. Ya mudah-mudahan sing sehat jangnya. Sing jadi anak anu soleh. Anu soleha. Soleh. Iya benar. Emang awewe lalaki. Oh lalaki gitu. Lalaki mah soleh. Soleh. Oh gitu. Semoga dipanjangkan umur. Panjangkan umur. Panjang dari mobil memang. Mana saya panjang. Nah. Pantes baik kami main. Waduh, eta balon nempel di mana? Wah, balon doang banget mau. Salahan. Aya kacamata bae. Tahun bating-bating mana orang ya ini. Bating-bating salahan lebih ngala. Atuh lagi ngalak kami guru lain, baraya lain aja. Aduh, eta sungut ini omong mending nyatrek-nyatrek. Nah, kita yang ngoretan nyatrek. Oh, kolot budak tuh. Lah mending kolot budak daripada budak kok kolotun. Oh, diomong menerawe lang bae. Kemarin udah buka sumut sih, monyong sih ya. Hidung. Monyong. Hidung. Nyong. Đường nhong nhong đường nhong 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 vậy đang yên to rồi lý nào ai naon ini lo gantung helang-helang mana iya buta huruf inget kenyok mik aja mik oh mik lah ai kosong aing yang mik non kosong aing kosong mamang joroknya mik jago geni mamang kos itu mamang eta gedean dah gede gitu gedean aing gua gedean mamang pada mau lu koneng dulu iya koneng ge ayo mang ada coklat nih coba akurkeun ye buka naon cenah buka mamang gede gitu ieu mik kosong aing paneta mah hirup atuh urang ge hirup ai keur hirup mah atuh aya naon ieu buka mamang gede gitu urang buka mik di mah kos ieu warnana coklat lain ieu kos nu aing palem apa ini pelem jeung ke ieu bating halo 1 2 3 halo ai bang sudah cok naon eta tadi kahujanan kabanjiran musim ewehoan gitu aya horeng halo wow ye kenyok ehok ehok mah lamun cak kurang teh halo ngambai wow 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 eta ngaran ehok kan ambulan-ambulan itu pomoni juga kamar mah oh gitu lu lah bisa jadi ehok tipis kurang anu ngajajal saya mani jadi ehok oke ehok kumaha ngajajal iyalah lamun nu ngajajal celipayan ulah kapae moal awas siap halo terus ayo cenah nyawan makajeun aku mau aing tolol si pancari paehan nyawa ini hiji gitu awas ulah nyimpang jadi ehok moal tuturkeun butut omongan siap gitu para bapak sebut ompong nggak bujair mabok para ibu ibu diparakeun ka bapak diparakeun ka ibu lah wajan ayeuna cek tiris kayak itu bawang mah biasalah urang dikinyahun lut minuman bae lah minum naon biasana urang wajib sok minum sprite woi nyaho deui kubara supajing mah atuh kamu ucing mah asuh sprite minum sprite prit minum Coca-Cola la minum teh botol pemacet ngomak cumanya ehon nyebut mani bela naon anu hasem-hasem buah nu kucing emang kucing hasem gitu diem atuh jeruk kenaon buah jeruk aduh kruk buah salak buah kacemak emak buah pentil
jorok naon mana emang ujungnya lah iya pan eho mas mana eho lah naon urang itu ngajajal urang ngajajal man aja deh eho mana urang ngajajal ayo coba ayo siap urang ngajajal mana eho nya ayo geus siap buah jeruk keruk mau diambul-ambulan tuh gini siap buah salak buah kesemek kebek modal ku aing buah pentil can asak pakai asak ai di pentil ge naon disebut can asak ieu ai pohon buah jeruk kruk buah salak buah kacemek emak buah can asak penti sial amat si ulut buah jeruk kruk buah salak lak buah kesemek mak buah can asak atas bener kan ngalainan sih malah itu oh iya pola sok gitu pinter waduh ngerekek gitu nama tuh kumaha bilang ge pabeulit ngarokok oh ngarokok oh ngareci aku masih beres oh ngarokok ayo bener poyokan ngomong mah belum bagus Lin naon jadi hurang ya rokok jadi hurang horong batur ge oh hiring horong sabar atuh bener tuh lah saya kejengkelan orang aku yang gak ya rokok hurung oh nang merem coba cekal panas keblok atuh deuna aduh kunaon kabelang hidung lu tosia abal hidung abang belentung ngonyok cuma ngonyong ini nama jadi lut mendingan bibir ngonyong gitu dan itu yang riwayatnya kunaon kata-kata cewek kampung bibir ngonyong kalau diciumnya penuh dengan kenangan dalam sebabna ditata di semua tembok sana kucing gitu lah kaminya bang hidung Surabaya riwayatna ih jelema hidung aya riwayatna kata-kata cewek Jakarta lamun jelema hidung lamun dikenyot hanyir elek itu hanyir pancet pulang kita yang putih gampang naon isuk-isuk laut cek isa panci bae geus nakolak guyurkeun ka awak putih ganti kulit ka sare cabe sia doan naon ek pirunan deuna lo batur di Bandung ngarokok lah esen ka urang kira hayu garobog garobok Pasir Barat kamari urang dinya teh kerajaban di masjid alhamdulillah jadi mamang jeung ke basat basit dusun jeung aya CS di aya guru Haji Hasaka Haji naon Haji Hasbuloh jeung CS anakna sersan sersan mah serem mah ngaranna toing alhamdulillah nyepat sersan toing pokona sadayana guru-guru minta dihampura nya benar gitu penampilan ngomong sakit pieuna benar waduh kebanjiran bayawak naik pantes sih ya bayawak ala-ala naik rek perang rek ngarokok lu peong jablayo lu ada silik-silik atuh tiba ngarokok ke situ doang nih ngacah-ngacah aing ada jorok mamang susah aja batu matuk aja di sisi cai gitu dari diuk naon datang mamang keluar demi detuk sopan nih ini kenapa nih coba tinggalkan kelub hubi ya lu dia
di itu di lapangan kos sama. Mana mereka rokok ngetrek pak KGC. Wah, waduh, sorry nanya KGC, nah hari ini GC. Woi, kalau kayaknya lo GC. Nah, hari ini GC. Gaul coy. Edan. Aing waras susu. Lain maksudnya gak kagum mang. Aku mah hebat mantap boleh mah edan. Aku lagi nyapa GC. Naon? Edan disebutin edan kangkung, nangka segala. Edan oge, edan goreng GC. Naon? Begecok. Kue pancong dijieun kado si ocong kos aliando. Batur boga deulean. Lah nembang ieu kumaha bae lah. Kunaon gitu. Atur nembang ieu. Iya lain kitu nembang mah batur ge. Kue pancong di luhur bare si ocong jore gitu. Kadang-kadang kamu nungtung tukang gendang tutung. Kami lebih nacong kamu nang ibati. Kurang macam kemai ieu. Kumaha di alam kumaha cenah alamna teh. Ocong, anak emak ocong doang pangkasepna. Oh, ai mah ocong ka mana? Abang. Hah? Ai mah ocong ka mana? Keur ngumbara. Ngumara. Emak jeung abah. Jeung abah. Oh, dua ngumara. Ngumara. Oh, bebarengan. Heeh. Oh, di mana ngumarana? Jauh. Di mana? Sukabumi. Sukabumi Bogor. Sukabumi Di Bogor. keur ngumbara. Oh, ocong sok nyamperkeun. Oh, sok. Oh, sok ngomong. Ih. Hah? Atuh tilok lah. Ih, pahewan bener nyokolot. Atuh lain hewan kumaha ngomongna. Iya, atuh bener ngomong itu bener di Sukabumi mamang. Keur ngumbara. Kemarin di mana? Aduh, aing maot. Oh, paeh. Abong. Lu naon gitu kolot aing anak cacak. Maot. Ai maot ai nyawan Atuh eueuh. Ai paeh. Surabaya nang kajelema wae dari sopanan maot. Oh, gitu jadi geus maot. Jadi bakalan ape? Adau. Jang naon ape? Atuh bisi teu betaheun. Heeh. Ngebela ocong ge. Kumaha? Ocong gerak ka dieu. Sia ka kuburan ti heula. Di mangka mah sinyal. Iya, boga lampu. Ku aing putih-putih ngakali kuburan beureun. Oh, jadi alam kumaha alamna cenah Cenah ocong, anak emak ocong doang pangkasepna. Oh, eta cek emak baheula keur ocong leutik keneh. Kumaha cenah cok? Kumaha cenah cok? Ocong cenah. Udah anak emak pangkan cenah ocong doang cenah gitu. Oh, eta cek sacong. Acek emak lu. Oh, kumaha cenah cok? Kumaha cenah cok? Ocong. Udah anak emak pangkan tanah ocong doang. Sacong. Sacong. Cek emak lu. Kumaha cenah cok? Kumaha cenah? Jadi cenah ocong, anak emak ocong doang pangkan tanah cenah gitu. Begitu. Cek sacong. Cek sacong. Malu. Cek sacong. Cek emak. Kumaha cenah cok? Kumaha cenah cok? Nah, ocong. Udah anak emak pangkan tanah ocong doang cenah gitu. Cek sacong. Cek emak lu. Sacong. Emak. Oh, kumaha? Jore amat lu. Bikin kali bikin jore apa gede. Banget gitu, mata gede, bibir gede, kosan tak kebo. Mama ngaledek na kami na bina itu jadi di alam kumak agar letik sok timang Tilok timang Tilok pamajikan kula mamon kabrak letik sok nimang dah nimang naon iya nimang nasi katet si paligel si anak lajak cenah kitu kokok na ka anak eta satu mending anak lampu yang gede kan lampu yang si laja teu nyaho namun urang mah pepetalan pangka kolot baka anak raja cenah kitu si kali si katet si paligel si anak laja tuh ulah teulik PKT besi teu daja kapatal mending kapatil lelek kapatil siap patal pasar bang sudah itu nyoba petalan ulah teulik PKT engke moal diajak kapatal ulah teulik PKT pulang di patal meuli toke adao jangan toke oh toge ulah celik baik katep kayak moal diajak ke pasar ulang meuli toke balik di pacar neuleuh kebo emoh neuleuh eme neuleuh bebek meme Lesek jasa ulut bae. Iya, dina mamang di buku kelepasan nih. Kebo emok mek bebek kwek nya kebo emoh mek bebek
Pantes kan gitu, itu dalam kok tak gitu. Aing carekan teh tuang bensin cenah teu. Berarti mu dinya jeung tuang bensin. Atuh memang teh buku-buku. Pulang gitu. Atuh tadi di dinya tah. Itu buku-buku kayak tadi meuluh cenah ge. Ai, bejak na mocong. Kunaon sih, Bu? Ih, meuli beg corong di bawa cenah. Tolol jasa teman. Bejak na mocong cenah kayak di panggung. Ulah kitu cong grup mah. Ulah ngisin mah eta. Corong naon? Ih, corong bensin di bawa. Bejakeun ulah fitnah kitu. Fitnah. Mana tuh? Apa eta? Ih, dusun. Lain corong dusun. Naon? Pelantik empeng aing. Uyuhan bel. Oh, goreng-goreng nang di Arab. Wah, sesori nyawa Arab. Di pagang ku kolot. Baheula. Oh, babah tolai. Naon maksudna? Urang lantong lantung lain. Lamun anu ngogorok kudu bisa ngajawab. Alhamdulillah bisa. Oh, bisa ngejawab. Pasti pasar curug aing leulempangan aya urang Arab ngogorok. Oh, oke. Cek Arab deh kieu. Ya ocong ta'al cenah gitu. Oh, ya ocong ta'al. Nah, sartina eta. Cek urang mah he ocong ka dieu. Cek Arab. Fil aing ente com cenah. Artina naon? Rek ka mana maneh com? Oh, gitu. Urang rek ieu. Oh, pan eta. Oke. Waduh, eta tsunami. Aduh, sia asa poho. Anak pola endong kan jorena kada ge. Mong jole kabeh ieu. Ieu lain kada-kada botak. Kunaon? Lain kada-kada rontok. Ai kitu. Lain dicukur. Kitu. Kapal terbang sial. Oh, kan bisa ke kapal emang. Kapal brengsek. Kunaon? Atuh urang ke Ramadan kan. Ngabuburit di PLP Curug. Urang mah ke leumpang we ngeunah kieu leumpang lain. Nampa pamandangan eta kapal teh buku-buku. Weng. We ya kasabot ya ieu. Ya awak geus naon eta doang. Ya, bakar kodu teh. Aneh cek urang teh. Anna asari kulun suah. Oh, cek Arab. Cek urang teh anna asari kulun suah. Sacan duit peci atau kopi ya. Terus cek Arab. Ya ocong ini wadah hulu cenah. Wadah hulu tuh. Oh, berarti mun bahasa Arab mah muka kopi ya. Wadah hulu. Lamun kana beuting. Wadah kejo. Lamun kana celana. Wadahna coba. Wadah tontolan bulu. Bisa nembang itu dah. Nih, masalah nembang mah pinteran urang. Lah ulah-ulah bisulang tetembangan bisu lagi menang abah aing. Sesohoreun bae mentang-mentang make boy makaragasi tina bohong. Itu geus sakali kelepali tuh ge. Naon tuh? Dasi. Juru tales. Hayang arah tuh awak ieu. Bener. Juru tulis. Oh bener. Gewek nembang mah. Nembang? Iya, nembang mah pinteran urang. Leh. Iya, urang mah dijeroboteun kene enggak gendang geus bisa dijeroboteun kene kula mah. Dijeroboteun mah maneh? Oh, gendang ge. Gendang. Pangka sama sia lamun ditabuh. Wandeng beuteung mah sia. Ecet oet. Julung cumi-cumi. Mang ocong mah recet bae dina poek. Kenyonyolung nini. Tuh ini kasus surung kacenggol kayak labu. Padinya nyolain. Kemana di lompat? Duluk dudak. Naik motor ke Banjaran. Duduk mah di udag. Oh, dokter nak di podaran. Di Jeksi cong batur mah. Dokter kata limbang we, menang berbulu. Udah. Jambu air di sisi pagar. Sabelah dihakan kalong. Susul air dipake anggel. Sabelah motor ka kolong. Pasti mama. Tuh amal di kolong buka kayak kocok dipacok nganceng ka susu. Nah, bisa gewek kadinya lah. Ulah ka susu isin. Ulah. Oh. Kakarawang kaci amis turuna di mobil tanah. Terus aya parawan dada gelis susuna ngambai katana. Nang kelong we batur. Cenah ulah ka susu. Lah mana ieu? Ulah ka susu lah. Ulah isin. Nyedek teh ka batalian. Susu koprek ka badakian. Hai lebih parah. Hei, kenaon? AWN mah keur blakian. Gitu. Arapik. Zaman karyawan. Zaman biduan. Zaman artis. Isuk-isuk mararan. Mandi. Ayo digosokan lin. Sawedak. Sasipat. Salipan. Sempret minyak. Minyak bensin. Aju beuleum lut. Minyak seungin. Nyamper ka baturna. Mah. Cek enak. Kemana jablay peot?
jadi kula masuk ingat kalau ngobadean mang badean naon badean jenaga sia parawan randa nini cenah aya perbedaan cenah mending kesusuk lah mah memang aya bedana tina naon dina kieu jeung cebok ya soal lagi gitu kene meureun beda bedana parawan mah kenceng naonna kieu coba lamun benernya ho ih parawan kos kumaha coba iya coba yo puan maafan nya pan parawan di Sunda oh gitu coba nah eta parawan oh berarti Bu lamun anak ibu parawan kene dina kenceng kene udah deket-deketnya kunaon kucing kakepret non kakepret ieu lamun randa ihna aya buntutan kumaha tah iya oh dah maaf dah kuda batur ih oh eta randa aya buntutan lamun ini kan ini sedikit heula memang mah nya nambang geus pareot kina jeung ngempos oh gitu kumaha gina nah dulu usia ini kayak jengkelun guys kayak diperkosa deh nih map nih guys versi batur ngomong lah oh bener eta kihna coba lamun cebok perawan rangga nini cebok perawan mah apik kalaunan oh perawan apik aduh kumaha coba kaca perawan iya ada yang ngeunahun mah bola-bola mana uang ngadengkeun gayang hees bener lamun randak cebok lah lamun tuh hook deui kenceng kumaha eta wap oh nah di baraka iblik penang kayu laki iblik kain do bener lamun ini sudah lama mama isin lah isin kunaon ceboknya mah nasehat gitu urang keur kieu teh ieu cebokna kieu kumaha ulah kapok atuh ditembal anu kurang moal tadi ini pergi bae asayana pasang dihajar ble berarti mamang mah punya kuat eta ini kira jantung dicekek setan atuh dole kan asal dengan urang ngalayang urang nek ngibing oh asal dengan mamang ngalayang eta berarti mukakeun androk atuh genangna pak domblang gitu oh anu kieu dengekeun pak domblang gitu atuh woi eta puruk gede amat ada petinju wah hebat ya petinju tinggi ya wah kudu diumuman dia mah wah pengumuman ditujukan ke reklamasi sini siapa yang punya TV harus dijual naon atuh nonton batur gitu setel ya harus setel ada petinju woi lalu buat kene udah bakal pernah mas sohor ya dulutan awas bu tiarap dikira nanti panjang sama sumbu deh keranat musuh ngesabu kanak gitu lah bandung bang cililing pangking pak gitu oh gendang nak gitu dengekeun mantap boleh hebat boleh hebat main colok bae berarti lanjutkan oh lanjutkan lanjutkan
Orai cai jalan. Aduh. Ya, mana? Canda kebiasaan tadi ini. Ya kayaknya nyebut kemana tuh basang itu. Cai. Oh gayung cuma gayung mah aja kan bagi gayung sih begitu tak. Sorry ya. Oke, nyun kali wae. Emang naon eta? Hah? Awewe ta lain. Eta setengah mah. Awewe lain laki lain. Hubungan nyebur gitu lah. Oh, sing ade. Oh, sing ade nyeburun. Oh iya, aya rakit segala ya. Oh gitu. Iya, kapal feri lu. Perahu itu kalau nyebur itu ke perahu. Halo, kaki dabunganna urang teh sangkatnya nya. Urang pangprok jongok di jeung urang pasti barat belah nya. Korobok sadayana. Hampuranya bisa aya kasalahan. Tadi kan kamari kan masih kena ya boboran siang. Benar. Eta hari raya Idul Adha kan ada. Benar. Adanya. Ngocong sekolah kancang ngucapkeun minal aidin. Udah yang nyatu beneran. Diucapkan minal aidin wal faizin. Sakitu. Minal aidin. Cendar gitu jong. Minal aidin wal faizin. Nah, maaf kelahiran kabatinan. Aduh, sia mohon maaf kelahiran batinnya. Iya benar. Bisa kesalahan ke tadi siapan lutnya. Betul. Yang ngaranna ge jelema sifatna ieu Bang De. Sifat nama hideung. Heuh aing ngaran sifat jelema mah Hideung. Kosia hideung. Minta dihampura di lusap rambut, diandar, sausap dampak. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah sausap di tengah atuh. Di ngejepret kita. Di luhur, sausap rambut. Di handap, sausap dampak. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah sapusar agung. Oh, pusar nama bujal. Hari agung gede. Jadi sabujal gede. Iya, cara ieu mun salah Bapak Sibul Jahat ieu. Ieu, maling naon batur? Ieu manggil urang. Bapak Saibul Hajat ayeuna ngomong mah. Jadi Bapak Sibul Jahat teh kieu. Jadi saekeun kita bibiri Bapak Saibul Hajat, Saibul Jahat, Saibul Hajat, Saibul Jahat, Saibul Jahat, Saibul Hajat. Wayah napa main rokok. Salah mun teh salah ngaranna Akim. Hah? Akim alias Akew. Akim alias Akew. Oh, alias yang Akew. Ibu Wati. Iya, wanita titipan. Bener pinter lah. Ya titipan disalakin lah. Oh, gitu. Iyalah. Kumaha cek Bapak Hajat cenah. Pak Akew teh mangocong. Wayana lah kula leuweung geus asing ge, teu aneh ka putar tolai. Lamun kaparangan tadi hibur cek saha? Akew, Akim. Lah, kumaha cenah Akim? Cenah mangocong. Lamun kaparang sedek timna kula mun tadi hibur cek saha eta? Akim. Oh, mencak Akew. Ya kakek beda. Kakek. Jong. Saya request. Iya. Lamun kaparang tolong hibur ya. Oh, ya cek Akew. Cek Akim. Ada. Akim. Nang ngocong. Saya request nyundakan lamun kaparang tolong hibur. Oh, cek Akim. Cek Muhajat. Nah lu. Muhajat. Jong. Saya request. Ya. Isukan tanggal 2 hiji di Pasir Barat muka parang hibur yang gitu. Oh, cek saya tak. Muhajat. Oh, ayo cek Akew. Nah, isukan meuyeun Muhajat, Akim jeung Akew ribut ieu. Ribut. Atuh eta cakenya dusun. Oh, gitu. Muhajat, Akim, Akew. Oh, eta cakene. Lamun cak Ibu Wati. Nah, Ibu Wati beda. Ibu Wati nanti Mang Ocong. Ibu Wati awewe laki. Awewe? Iya, ngomong awewe tuh lah. Iya. Mang Ocong. Kula rek pesta. Muka hibur. Pakai, iya membawa bapak majikan kosi daek. Ngadon ibu lho, man. Gitu. Kamu kaparang tolong hibur. Oh, cek saha? Wati. Ayo cek Akew. Ih, memarahan mah Mamang. Jong. Oh. Ieu kula. Oh. Ieu kula ieu. Saha? Akew. Oh, lagi itu ngadat? Ocong. Oh, jadi mau senang gaya berusaha hatinya. Iya. Jangan sajuan ulang tugas ulang. Kajen ku kumaha ulang ulah asa-asa. Kajen kebanjiran. Isukan paling tukang panggung ka keum ieu. Udah yang lentak. Sampai jam 8. Sampai jam 8. Oh, balik. Jam 4 teh kedeung. Atuh depan batur video. Kena mantuan mukaan. Hari ini dah. Kemana kenal ya? Ih, riburan. Oh, aya laguna. Lagu naon? Lagu ka hobi abah tole belah. Anu warung pojok.
Warung pojok, mojok amat. Warung nyanyi. Oh, nyanyi. Anu cek orang kieu. Oh, coba. Ake wong pada kelingan. Cek mana teh? Kelingan. Butut tawe mana mah? Oh, butut tawe. Oke, sayo. Siap. Ake wong pada kelingan. Buntut nabae. Kamana hulu na beaku ucing gitu. Hah? Maksudnya buntutan kelingan buntut eta. Oh, beja. Cek mamang kelingan kula kelingan. Oke, siap. Ake wong pada kelingan. Ake wong pada kedanan. Geus datang di bicara. Aduh. Kayak aing enggak ditutup terjun ka dieu. Bener cek. Kahayang teh kacai teh si celebur ka dinya nya. Yang sia yang pernah goyang deui. Bener cek. Gerak. Ayeuna berenang maya ieu mah gratis. Bener, gratis dia mah. Berenang. Bener. Ya talanyang ge. Talanyang ge. Talanyang. Aing hilu. Aing lain teh. Enggak. Hari itu tuang gede sih. Hah? Itu eta budak. Ake wong pada kelingan. Ake wong pada kedanan. Nah, bener lain. Apa lain? Hah? Apa lain sih? Aduh, lain. Ake wong pada kelingan. Ake wong pada kedanan. Bener lain. Salah. Salalan. Siapa kunaon? Kumaha aing mah. Urang Panjang orang ake yang pada kelingan. Iya. Ake yang pada kedanan. Pemener lain. Pemenernya hanya. Oh maaf, aku salah ya. Kau yang salah, aku disalahkan. Cepet. Ake yang pada kelingan. Main. Ake yang pada kedanan. Kelingan. Alhamdulillah malwil pangartani. Ngomong mandor lah. Mandor aya. RK aya. Bengkong aya. Kon bengkong. Di mana jadi sunatan? Urang mah enggeus gegel budak. Urang mah. Sapinya. Tungguan nya. Segala-gala be komprong jeung mau bener. Pamrih bisa komprong jeung bisa bertukar pikiran, bisa bertatap muka. Astagfirullahaladzim. Pemajikan mata hijau mata baru merekam laki. Allah balik. Kayaknya di dia kena capat memang teh banjir. Pak Ake, umak keolak lepas ya. Aisyah saha asa acak-acak. Siasa eta ka pamajikan pengaku tempat umum dia. Izin mereka orang dia. Aduh aing ieu acak-acakan amat. Acak-acakan lo dipakai tilo. Kali abang tadi lekang lagi cengnya di mah. Ngarep salaki manikeun beheung nyeri culak-culak we balik. Disusul ka dia tengah caplak di dia. Ulang dia aya nu rek gadekeun ulang ya. Nya daekeun lah. Iya acak-acakan ya. Acak-acakan lo urang dia supaya nafsuan. Naon yang parab jumbo sih ya. Rek naon sih abang dia. Atuh aing ngarangan kasalaki mau balik wajib disiarannya lu. Atuh lah. Ngarangan pamajikan mangasnya usahana khawatir zaman ayeuna. Aku endenya pamajikan kewajiban dengan salaki lo salaki eueuh tapi kan kumaha pamajikan nu berdesian yang ada gila aing. Embung gitu Cang. Lu embung aing masyaallah. Cang, aing sorangan embung urang dipake. Mana beuki? Lain masalah beuki nu dipake gula. Pake naon? Tah dipake getek di dinya tah. Udah isin salaki aing isin. Izin. Ulah punane.
Udah nggak izin. Uyuan deh izin gitu anak. Balik balik. Ulah nyebut aing gila ngadengena. Cok kalau pemajikan made gorengnya pemajikan bisa ngomong gitu pemali. Iya saya ge paham. Cek di dalam mah cenah lamun cek di dalam undangan mau bikin kieu. Cek di dalam mah asup nya mah teureun gluyuk awi. Ulah sok itu ada ke pemajikan mah kudu nyaah. Nyaah mah nyaah tapi cek ini bakal kalaya ban cenah mah bae tanggung jawab aing. Ya nenek kurang kumaha. Di paraban paling sia. Mah aing isin. Izin kita ngojek ngomong kan sih ya ayeuna bae nyebutkeun izin ge secara baletok keur ngora neneng keur loba caian neneng mau baca yan teh banjir tuh cai naon dia atuh neng neneng mau loba caian keur ngora pangaluyan teu urut artis si mah caina sautik ge banjir hayang loba bae. Gitu-gitu orang situ cain sudah buan lah. Pemajikan belakang sama. Si aing mah dibanting-bantingkeun ku aing kuat lu bener bae. Kuatnya kuat. Masih bantingkeun geus naon deh. Kayak orang itu di mana-mana cara batur, babawaan lauk gede, atau beas-beas 2 liter, 1 liter. Oh bener. Ya mak kepat di mana-mana kepat, di mana kepat waduh. Itu naon dibawa kain jauh dari naon ya kan ulang usaha. Ulang ngomong aing isin. Lud, lamun cek budak ngora, antes abing ka urang lain, budak ngora lain. Singkatan eta. Aki. Oh. Are nenek. Bawa anak biling. Gotong yuk. Kemana? Kurang palikeun. Buka anjing nang dimana anjing? Uyuhan. Buka anjing kalau mentekulin warawi mah. Pasti awal memang warawi. Awal itu lalaki hari buka kayang mah pemban aya mah baku genteng mengelikeun anjing ge. Neneng kuat kulin warawi. Neneng mah kurang kumanya kasalaki di bereuman. Ngomong neneng je aing. Saya mulai neneng tapi nganang. Ayeuna bae nyebut dia lagi kerbana atau kerabat lut. Oh benar. Urang isuk-isuk tas subuh. Oh. Nyapu. Ya subuh ge bebersih, urang nyeap bae. Datangnya anak. Wah tetahan bener urang nafsu. Oh. Bokekeun bae. Kieu bae. Izin meureun ka urang dia eta dibejakeun akhlak perbuatan anak. Jadi masalah izin gitu jeung teu pantes we ngomong gitu di dieu. Siap lah cakak-cakak sabungeus nih kapan dulu. Yang nafsu geng itu lain. Lain jam. Iya dijebulkeun ka cai, buaya ge sieun gimana? Udah kalumpatan ge. Kamari ieu lut. Urang nyaran balik meureun ka dieu. Ka dieu uli dia kana lebur pasir. Meta panja meureun ka bapak. Teu meunang marah datang ka imah. Ya tidak kurang itu ambek mah ulah sakit babak ka imah di mana-mana. Benar. Mamajikan nu teu boga kieu teh nyaho bener teu? Oh benar. Marah kunaon gitu. Atuh didayanan ku urang. Tapi pamintikan pipa seon gede, urang asup ka kamar. Nangkarak di kamar. Ayo. Nyana kesel meureun di luar. Teu diladenan ku urang mintung aing nyana asup ka kamar lu. Ayo. Age dibutuh urang sabodut deui. Ja urang pok ngambek. Tanggal lain ngambek, lain hewan saya beki. Lalu goreng-goreng nya pemajikan tadi dulunya emang geus saksi urang jodoh urang. Kan tadi ge nikah. Di nikah urang geus salima kula nikah, salima. Jadi urang kudu narimakeun jorena, narimakeun bagusna. Udah diomong-omong, kajian kok sigi salimakeun bae isukan ka kebun binatang. Urang jalan-jalan tenang wis ya. Oh benar. Tuh ben ngajak jalan-jalan. Iya, sukan aya mau dihakan geus siap. Di parabeun ku aing. Lu imam bang bulang make
up bae. Isuk ditembok poin make up. Beurang make up. Sore make up. Udah kayak make up. Eta lu ngaku beurang kucing sore gawe make up. Biasa. Memek. Lu memek apa enggak ya? Memek apa? Oh, hijauan gitu. Oh, gitu. Gila. Iya udah sepeda sama renang yuk. Enak, coba yang hujan. Makan arek. Neneng rek terus terang. Rek dahar mah di mau ala rasa. Laki itu kan awawe anu setia ka salaki. Karunya aya masuk surga. Sia surga. Atuh hayang. Atuh masyaallah malaikat ke sieun. Model dia surga Nah, ikan peda kana main. Peda aya. Ka hobi. Make teh. Apa pakai teh? Sayur asem. Sayur asem. Nah, eta lamun aya mulai dihakan tah. Hah? Tah hayang mulai didahar. Hayang. Nang goreng. Gerem. Apa orang paling aing kan. Masya Allah dah aing. Masih kurang puas. Kurang ngamen yuk jadi kudana. Kenal itu rasanya. Rumpah nampak kececitan sebelah kemari. Saya masalah itu aing gila, gue saya isin, rapihkeun ke pakai baju. Astagfirullahaladzim, batu mah aura kucupan sama dibukaan. Ampun. Anu sama salaki kene. Pemajikan mun deui wara ku salaki ku sadeuy. Nah, eta itu mah keur bener meureun. Aing isin meureun. Kamu siap aura kucupan teh bongkon ke ditanya mah aing. Gimana? Hah? Gimana? Tadi kutluk. Isin. Ki jore amat. Mas, bisa nyanyi tak? Neneng rek izin. Izin ke mana? Rek ka puskesmas. Puskesmas? Siap gering. Iya, atuh tegering tenan untuk ka puskesmas. Ayo kan tuh. Hah? Dek naon? Ka puskesmas. Nek TKB. Kolot tuti KB. Aduh tuh kalau tuh budak kan buat kieu. Coba Mas. Nyanyi. Ingat bahwa Neneng kerja di artis ya. Kemana kita pergi, kemana liburan di malam minggu ini mencari Pulang sih ya, mulut. Pulang deh. Ada apa kali ini? Kenapa kamu? Beletak kan hubungannya. Oh, beletak? Ini mic melon. Curi nafsu kan lo? Aku aing patesan niangan kopi eueuh. Ati dijorokeun ku sorangan loh. Beletak kan ieu. Ini susuk kuasana tadi. Anta aing kucing yang mun head. Aing bingung naon ieu selas-selas. Koreng ieu geus kacapi saya. Ye, niku jelema sia. Baik itu. Ingat usaha banget sia. Masya Allah, suka sawah, tukang tandur. Orang ge bingung. Mikiran cai sieun gede alhamdulillah malah. Insyaallah moal. Balik. Selamat balik kain. Ulun. Ulah diajakan ulin nyaran anu ora. Ulah pikeseleun hirup mah. Boga di mah balik aya teh aya babarengan jeung pamajikan. Jakeun. Balik. Ini kah? Baik. Ajul gedang ibu dah. Emang dipakai gitu. Dilok dulu.
Hei, itu kecocokan batu nih. Anak numpuk makolak bisa goyang. Kencang lu. Udah tuh. Sangu asa, lauk ayam, lauk peda, dipahit ayam jadi dahannya. Juga jangan ngoreng dan karena lem. Wih, layangan nyangkut tuh, rusak layangan, nyangkut deh. Wih, layangan tuh, nyangkut. Ini. Gila, ingat lagi. Tak kemacai gitu lah budak. Iya saya. Jom, itu ini. Jangan berbagi gitu ya, pas berbagi. Apa sih dia dekat tebak angin dia, uyak aja. Itu, udah. Suka dia mas kacelok gitu. Ini pada lagi di bejaan. Ya kayaknya orang. Kalau tembok air dulu. Yakinan lah. Wah, masalah sawan tadi juga kira. Ya soko aing di labu dia enggak jadi apa. Kalau lain bantuan siap goblok. Ya kasar aja yang nyonya itu bukunya tekan lain. Nah. Anu goblok dia tak aing. Mesti nu pinjang anu digendong. Ya. Oh, bilang. Lawan. Kain ibut goblok mesti edan. Kanyawan ieu nu lapan eta nu diuk di handap. Hei, cong eta najong tadi bisa leak meureun. Pasareo. Bisa leok. Jadi kalau laki-laki Ayo kumaha ya. laki nu jeri izin. Cok. Saya tembok di anak banget pas julung-julung. Mang julung-julung huntuan. Ada lain, aing dulu kaluri gitu. Gua ini isi lu betain. Ngomong gara-gara aing dalur. Balik manggung di jeplak deh. Berarti heula aing nuturkeun di tukang ngajagaan sia aing busruknya lu musruk. Sia mah curhat di dia goblok. Naon ieu? Opo ya soko. Aduh. Sabar atuh. Kamu kosan perang. Naon? Lebay juga banyak kita lebay. Naon ieu? Ya soko. Ayo. Kunaon? Iya soko mang. Ayo Gua ka saya naon? Aduh. Mana tahan? Kunaon? Aduh tuh. Aduh. Saya naon? Aduh soko. Nyak naon? Nyak jalan kaki naon? Nyak puyuh. Aya. Tuh. Tuh, karunya ieu. Hah? Patuh. Buat beli pantek dulu. Aing teu kuat nyala banget sia dah. Kebanget yang idolan musi. Ati tampas dokeong gitu bunyi. Aing masa umur ada enggak yang dokeong kok cuma sih? Tuh pas kudu hideung. Nah, apa jadi itu dokeong hideung? Oh minyak gowo. Cager teu. Asuh ku aing cager teu buku Kang sih. Atuh kaya we udah diambuan, on.
Iya suku, aduh iya suku. Aduh. Iya suku. Kaleonya. Wah yang kolot balot ini. Hah? Iya suku, Mang. Pasang aja. Pasang. Iya suku dengar. Ya mah modern kita sambar petir sini. Padah. Iya suku. Kasaleo, oi. Allah Akbar. Kenaon? Cek kagak cek satu kaki ya. Aduh dia tuh ngerti. Naon lu? Iya suku. Ya. Suku. Good. Ya suku. Jengkel masa intinya ya suku ya hulu. Ini ya mah dendam gara-gara ngusru. Kayak main ngomong ya suku pade gitu lah suku patunya ya suku. Tuh bilang di bercandaan nih ampun tuh itu aing kakait. Kakait naon? Abel aing Prabu. Naon? Aing telepon. Kakait. Suara HP. Naon sih kedem? Kedem lagi kami lewat kedem aing keur ngobrol heula mereka kadut ieu. Hah? Naon sih? Ini ngomong naon sih? Kepukus ya cuma ngadengkeun. Aing teu kadeng. Atuh sia make HP teu kadeng ya kamu anjing jeung naon. Moga mas, teu kadengna langsung torek. Aing torek sabudag. Aing mah tadi nu aja pakai udah. Hah? Aing kan ketemu jeung pakai. Ulah pakai siapkeun bae ieu beusi panas mun tong badina. Aduh. Aing mah bere duit teh. Pakai ocan nyaho aing buah pakai ocan nyaho. Ibu Wati ngaranna nya? Hah? Bu Wati. Heeh. Anakna sa? Wanita tanpa ilmu. Wati. Jadi buat ibu di beres. Sayang enggak? Bu Wati pakai ocong teu dielek. Kalau dibere balon. Aku buat nyokot DP ya dia. Aing aya permainan tapi siamun hayang. Naon tuh? Aing kuang sia dibere 50.000 jadi 200 tapi aing boga pertanyaan. Setiap pertanyaan ti aing naon bae yeuh. Sia jawabna hiji bae. Naon? Jujur. Jujur dong. Heeh. Satu curut gocap. Kumaha lu? Daek teh Mau kurang atulah timbang curut. Tinggal ya cucut gocap. Kayak gawe mah capek nya. Atuh capek lah. Kamu naon ka ieu? Atuh. Ya, baik aing. oh, itu jelema ke buang. Janji kumbah. Dek, sih lah. Ulah makan. Mang Ocong udah nggak esok mandi. Mandi lah. Lamun mandi pasti sok ngaca. Ngaca. Nek nanya di kaca enak. Jujur. Mantap. Kaledek kain. Kan kaca belum kain. Wah ini nasi kain. Gocap tapi penghinaan buatku. Acang. Kok bisa begitu? Dia menghina di kaca karena. Kenapa menghina? Aku jujur. Aku curut enggak? Tidak, aku penting mah duit. Curut mah gampang, masalah ngaran doang iya. Aku di kaca. Curut. Tuh masa tuh curut. Enggak, aku yang penting mah duit deh. Aja lah. Duit gue capek sekarang di bang curut. Iya, gitu. Asia ngerti artinya peris sih. Aja jangan main. Kenalan dia. Dina naon aya kaca. Deui lah saja deui. Udang esok mandi. Mandi Pasti ngaca. Nya kaca naon? Jujurut. Alhamdulillah gocap aing jujurut. Boga pamajikan. Hah? Boga pamajikan teh? Boga. Gulis. Alhamdulillah. Kos naon? Jujurut. Aing kajen jujurut. Mana di kain jujur kan Mah ini saya kebilang aing. Mana aing di kain jujur kabeh? Bayangku. Saya elak kajen jujurut di kain ulah. Ini besar gitu. Saya ada mah dikabilingan bae. Saya jujur di kamu orang. Iya, coba jujurut enggak? Enggak, aku naon nih jangan dihirok aja jujurut mah. Semuanya orang jujurut di kamu yang jujurut. Rumah tuh kok jujurut. Atau jangan dihirok kan penting madu. Artinya 2 kali jujurut cepek. Samenit gini. Iya.
duit betul mak itu. Daripada wanita nang ucai dek ya. Kali Bikang pas naon. cucurut. Setiap pertanyaan jawabannya Cucurut. Oke. Mama, maaf kau hari ini cucurut. Boga pamajikan banget ganteng aja bu. Masih boga anak boga pamajikan mah. Aduh ngaran rumah tangga pasti boga anak. Alhamdulillah titipkan. Alhamdulillah. Dijaga. Sabaraha? Genap. Cukup mah anakan malu. Lain aing beuki dikang aing. Genep. Pos naon dan genep. Cucu. Anak majikan cucurut, urang cucurut mana anak urang genep cucurut kabeh. Anu penting Duit. Pertanyaan jawabannya. cucurut. Urang mah teu Atuh lah, atuh anak mama kok cucurut lain. Lain. Atuh loh, yang penting mah duit. Cucurut. anak pos naon. Cucurut. Atuh, tiba Main cucurut. Iya. Majikan cucurut. Heeh. Anak cucurut. cucurut terus. Aju undangan ke imah Pak Hakim. Heeh. Pak Hakim, kalau bare kumpul keluarga cucurut sekarang. Astaga. Sayang 150 lah. Ngabelaan duit sih keluarganya cucurut kabeh. Ya biasa. Lanjut balik mau orang naik balik. Geus tanggung kapalan aing. Boleh. Jom. Orang nanya ya loh. Oke. Dia naik milih duit apa jujur? Cucurut. Ya dia duit aja. Kok dicopoti? Awan jambung. Cak lu itu cucurut. Kurus ya tangan. Cak deui. Ada pandidinya embong kumaha Pan milih cucurut. Ya sirup sih. Coba di. Denget pesan dah. Cucurut aja. Mirip sih. Kemajikan mas naon. Cucurut. Boleh amat. Anak-anak rujak pas nonton. Cucurut. Oh, orang salah di mana batu ruginya? Eta hiji deui. Pertanyaan terakhir. Dia milih duit apa cucurut? Cucurut. Atau si nek ngonyok duit kan hak kanan bisa cucurut. Teka mana ini? Aing. Modal Jokowi. Ya, nyauka binatang cacing. Cacing hidung ya mah. Tuh. Nak lupain. Aing itu ada siat. Yang hidungnya panjang. Aing mah kayak itu kasih ya. Maaf lu, tapi baik. Cacing hidung. Aing kan cacing hidung teh cacing tanung. Oh gitu. Cacing kalung. Cacing kalung begitu. Kalung. Dipencet hejo. Lain kapan? Anu dipencet ya. Anu kapanasan gua kan. Kapanasan teh. Hamid sih. Cacing kalung kapanasan gua. Kumana? Kamu kapanasan kamu kan. Nah itu. Ini bukan gitu bener. Sanaran. Sok mandi. Mandi dong. Sok maca. Maca. Di kaca enal. Ente di kaca tanon. Di cacing uyak bae. Mana tuh? Tolong nang di Cimar. Di mana otak mek? Buka kabogo. Boga dong. Sangat anak. Bagus. Bagus. Kos naon? Ih, jangan begini. Kita bikin ayam kos cacing sih. Pak, aing ngambilin sorangan. Daripada kucing beres. Boga anak. Anak alhamdulillah boga hiji. Boga. Oh, Awe lalaki. alak awewe. Kos naon? Acing dasa kos cacing. Ngambek kan? Nang di si ngambek. Tolong ibu dah. Hiji deui. Milih duit, milih cacing. Duit deh lah. Soalnya. Atuh kau tadi belum lagi milih duit. Ini kali cokot Lain milih cucurut. Cucurut. Aduh, pantesan dicokot duit nih. Aduh, sinya izin mah bodongnya. Kalau bantu anak jago. Posisi untuk orang ker mabok sabodo je nanyang itu kan manusia nembalan gitu amat matak terkena kadampal suku baik waktu dia kada hate panaing mama bo
meureun. Banget sih renyek. Tekena mah aing pipih hitam putih meureun. Banget sih renyek ka antena ada itu. Hah? Antena. Aing bieu kereta habis. Antena. Tah ada cekat meureun. Renyek kene. Tah, ulah dieu. Renyek kene. Ah, giginya tah. Leuwih renyek. Heh, kok renyek bae nya? Karena yang mabok. Bisa jadi renyek nya makan puyeng sih. Aduh, kamari kaya huntuan monyo. Ayeuna huntuan kentong. Maka aing makin kebal makin dore. Suka kakak gitu. Ning Siapa yang aja boleh? hah? Siapa yang tahu dia? Tilok. Gila. Ngomong kayak paberit ya. Neng mabok. Takan ulin ke Jakarta. Nah hubungannya? Tahu nggak bibir jebleh? Gak? Bibir jebleh kata-kata cewek Jakarta enak untuk bercinta. Daripada sia kentong. Ini kentong. Nah, Kata cewek kampung bibir kentong diciumnya melepot. Ay, jangan naon gitu. Maksudnya penuh kenangan gitu. aing minta duit jam meuli ieu aing. Mau tambahan saya ya. Aing minta duit 20.000 aing tanggung ye naik minta turun teu. Kau sia layangan gitu. Aing gini ya. Oh, semoga. Aing minta 20.000 bae masa situ gablok 20.000 aja. Oh, minjem woi. Pelit amat sih 20.000 bae. Minjem. Oh, aing jangan dulu aing cuma dia komit yuk. Oh, sudah kan duit. Langsung. Duit. Hai. Woi, duit. Woi. Woi. Goblok saya pindah ke beja. Ya. Aing pindah ke henteu. Tadi saya didiam meureun. Aing bikin tadi dia. Ah, mabok sia mah. Sia nu mabok bro. Aing minta 20.000 kembalian duit teh sabaraha. Nah, aing nang minjem ieu. Ya ulah lo bating minjem saya. Rusak pas aing. Minjem lah bocah kembalian. Pas ngeueus sama mabok kan. Ya mah. Penyaho. Ya kembali nak. Nah, Aku untung lu. bocah. Ini cucurut pilih duit. Wih, itu cepet ya? Bener untung. Maksudnya dibenerkeun gitu. Asli ya. Memang cerita palsu. Itu kecamatannya ketekan ragam. Kalau nggak parah dok maboknya dia. Nuhun. Aing nuhun mah. Saya nuhun. Pan aing minta duit kasih beren persen yang duit ka aing masa aing sia nuhun ka aing ah. Bener parah sih mah. Oh, siapa minta? Aing minta. Berapa duit? Aing minta 30.000, 20.000. 20. Atuh heuh. Berarti duitnya berapa? Gocap ini ya. Gocap. Kembali. Atau 30.000. Atau kok 100.000? Paneng mama bok. Satu pantas ada 10-an bisa juta ini ya. Ya mau ulah nginum ieu letik keneh. Siap jangan air. Kalau tanah air. Oh iya. Mau siapa cocok kakana? Saya lahir tahun sabaraha. Aing jadi mana lagi? Aing 7 kilo. Aing banget mah biasa nu 7 kilo. aing ngejenteng ku panonton teu kadeu aing seperti aing. 7 kilo. Aing 80 berarti kalau tanah aing. Kalau tanah itu sok. Ah. Ya mah coy. Cong. Heuh cong. Saya lahir tahun sabaraha? 7 kilo. Aing 80, 7 kilo jeung 80 lobaan mana? 80. Berarti aing kolot. Coba 80 sih ya. Aduh. Yang mana? Cium tangan. Cium tangan jeung aing. Mana? Aing mah andek. Jemrai. Aing mah andek aing mah bapak akel. Akel. Wah. Yang naon? Oh, aing mah kajenteng gecong. Dianggap sebagai keluarga punya. Yang keluarga. Oh, bapak akel.
Pas tadi cuekan bae sia. Keluarga kumaha maksudnya? Hari aing ulin ka imahnyana jam 9 peuting. Pas aing datang ka imahnyana, pas aing asup Pak Akel aya di ruang tamu. Aing asup. Pak Akel udang neuleuh aing. Dina langsung ngomong ka aing. Keluarga. Aing geus sangat keluarga. Sekali ulah lebat nginum eta mah lain nangga keluarga diusir. Atuh maksudnya naon tadi? Aing asup. Heeh. Nah, aing asup cenah Pak Akel langsung udang. Aing langsung ngomong keluarga. Oh diusir maksudnya lain nangga keluarga tapi keluar enggak. Lain diusir, lain dieta, lain dianggap keluarga. Diusir. Oh. Pantes aing ditinggalkeun. Ayo ke pamajikanna. Lewati kan siapa kemarin tahun 9. Aing mah suka kayak mainan. Sini nyekot DP-nya. Ayo gitu. Nah, ulah keur menang nyokotan DP. Ulah enggeuna moal kabayar panjang. Kayak lagi panggung pancen kabayar. Kayak mah aya buati. Aju di jero. Tok. Wow. Tok. Wow. Pan wow. Aisyah teh nonton. Wow. Tok. Dibalik. Assalamualaikum. Ijo nang malang. Waalaikumsalam. Pas muka lawang teh buati. Mang Ocong. Asup Mang. Iya. Mangga cari di sofa. Diuk di sofa ini. Aju. Nongkrong anakna. Kumaha? Neng, aya Mang Ocong kue keluarkan. Alhamdulillah. Aduh sobah ya. Coba banget sih ya. Kunaon? Kue di luar yang di jero. Yang makan naon di jero. Neng, kue keluarkan emang Ocong atau kursi budak di keluarkan kue main mungkin lu gila ya. Ayo gitu mah taruh bae. Aing minta musik. Lagu. Aing minta lagu ya. Aing minta bembo amat koleksi di masjid. Dong sia mun make Rexona. Kunaon tuh? Ya, bau kalek ya. Yang di sini tadi. Aing minta bau di bae. Kalek kita bau kalek. Aing jauh. Coba dia. Gini sih. Tuh aing minta lagu. Kalek sia ka. Di sengit mercon. Aing minta lagu musik pang dut. Meneng pang dangdut. Aing nyanyi. Nah, dangdut. Ya pang. Bisa. Cuma kalau banding di kamar gitu tah, dut gitu. Pang dut. Angkat tinggi anak mang genep. Tinggal 5 deh. Jadi kesebelasan Oh, main bola jeung aing sih. Aing mah anak aing kabeh. Musik 1 2 3. Andek nyanyi naon sih? Ya. Keputus ya mun mantak lagu ke nu suka modal laguna naon. Oh, lain pokok. Udah lumping. Bagus. Tuh, gapat. Hai, musik. Kamu bukan musik kan? Hah? Allah, musiknya Allah. Makanya kayak ditambul. Nah, tuh. Baunya. Oh, beton macam. Tuh, agapat. Ada satu permainan unik sekali. Naik kuda naik kain. Nah, jarang ya kuda. Sia kuda. Kuda sia. Non sia naik. Jom. Tapi mah sian itu benar nyanyi nak. Ini. Kekatan gua. Aing mau sebenarnya cong. Coba deh. Ada satu permainan unik sekali. Aing naik kuda naik kain. Ya ada kuda.
sia ditayakan kuai lamun aing naikkan sia-sia naikkan aing kan urang sayo ya ayo kuat aja aing naik kuda kuda naik aing salah kuda naik kuda sia naik sia ngajung palit ya aing mandek nangan jurik dola jurik salah siapa teh nyawa di daerah di rumah jurik aing lu ulah sia di depan itu aja dihakan goblok emang geus kolot lah jadi hakan saya bakal paeh ieu buat hiburan sih aja main jadi aja kamari geringan anak suku doang ini ih Rud ayah turid ayah siun hidung amat ya Rud si anto siang ngatakan juri kayak ini mana juri kena udah ini dia susu dia aku takut sendiri ayo asut aing cokek giginya tadi ta yang tadi ulang kali dia hanya itu sebak-sebak tolong ya lain ini makin menang gue yang juri kuno udah tanggung cek si Anto juri kena itu kalau punya kaki di sekolah ditolong benda olah bego mahal tuh cek jangan kegabah sama walau begini bapak jagoan bapaknya jagoan bakar petasan dari mulut hebat kan bapak mana? Iya bapak engkau? bapak Uta itu kata orang Cina itu saya kalau orang Cina kalau saya itu Uta dalam mabok kacung jagoannya kumaha kok bapak hebat bakar petasan dari bulu bener dia hidung dari bulu sumut mulu ke sumut kok ya bakar petasan dari mulut jangan gegabah sama bapak hebat berarti bapaknya ngelum petasan dari sumut yang wajib diguruan ya lu dia iyalah maaf kok bapaknya masih ada Allah nges mau tadi Melayu dia nyebut Allah setan tadi nyebut nggak bisa ngomong Sunda kayaknya nyebut Allah ya itu udah mati ya udah mau maut ya udah maut ya maut maut ya mati udah mati ya udah mati udah berburu kan nama nggak bisa udah mati emang matinya kenapa? itu sama petasan yang hebat sama ajur banget bapak sia tapi kasih kalah sama ya ngomong siapa kadangnya gue ini selama ini juri kayak gitu iya wajib di nyekeun deui dijabokeun deui mas tadi sia tadi makanan situ mabok lain mabok dan minuman masih kumaafkan lu makan goblok nggak boleh mabok dan minuman masih kumaafkan tapi urusan jablay nanti ajak aing sia nganget petasan dina sumut ya mamang aing di luhur di lantai 12 ngarageun maneh jeger awak doang anu kasaleo biasa banyak ulah kaget di lantai 12 ngarageun maneh leungeunna doang nu kasaleo lengan doang kesel mantakan nggak sombong dia sulengan doang saya
di lantai 12. Gina dong kasarnya udah dong. Awak mah Kamu lihat. Hei, Medan. Oh, Japen. Dia menang tadi melem sungut Petasan dari mulut. Bapak Emak. si Anto mamangna non belakang di luhur lantai saita dengan doang tapi ajur kumaha kolot aing neureuy paku alhamdulillah makolot aing neureuy paku 10 langsung coba percaya beneran Terus hai ini pasti kena hal takut lah. jadi anjing kalau ngomong lah goblok Ya oleh di Cina. Ayo oleh dari Cina. Owe tadi turun di kencing kaleng. atuh mending jadi gen sih lumayan kencingna Tadi owe dek apa tebang. Owe tulu di kencing kaleng. atuh mending kencing jurigen Owe bawa kaleng ngeleutik kencing kaleng tempat pesawat terbang. bingung kasih ini kok Kurang bu. Oh cengkareng. Bulan Cengkaleng. aku ngomong kalau aku naik kapal turun di kencing kaleng mending kencing jerigen sih ya. Ini oleh buat situ. Ini dodol. Biasanya ini cek mah dodol Cina warnanya kayak coklat kan. Jam pelanci lebaran deh. Itu buat lebara. Nah kalau aing ngeri paku sapu sekali itu. Daripada sia. Lot, dodol Cina. Duaan sama ulu. Mana dodol Cina hidung kau sendok kebo. Ini dodol Cina. Tolong. Muslah, owe nyali si Otong. Otong, owe dapat amanah dari Bapak Spina. Potong. Si Otong kan, Jom. ya, owe dapat amanah. Cia culai kan? Ya, Culai. oh, Culai cu. incu. Lai. Bapak siap, kalau sama. Itu natorai lu. Owe dapat amanat, kita Enggak cuma pakai ini buat aing banget. owe dapat amanat, fisik tolai. Bapak kalau cia kalau mesti tolai bae. Atong bedinya di depan amat. Bapak kalau cia ulah nyebut tolai bae doang Ya, ya. di tolai batu menggundung. Jangan. Goblok ya. Kalau Bapak kalau cia merencanain jangan. Si anak saha, Tolai. dia kudu nyaho. Tolai amanat kain. Ndak kayak ke anakna lain ka incu. Wah, ieu teh nyahoeun. Woi mulut. Ulah mulut bae mun sapa lah cia. Teu nyaho sia. Naon? Sia anak saha. Tolai. Tolai boga anak sabaraha. 5 Ubeuh kita tolai. coba lain tol. Anu pertama anak saha. Ini teteh aing. Tah. Teteh sia saha. Tini. Main. Kau masih ada ini. Kalau teteh sia lahir, sia geus lahir encan. Encan. Tah, encan lahir kan? Encan. Teteh sia ngelahirkeun aing. Sia geus lahir encan. Encan. Berarti melahir tiga saha. Cia. Atuh amanat ka aing sekolah itu tamagan sia. Pasti alu aing tolol. Lu ke sopan ka aing. Ini orang gak ngerti. Makanya punya otak tuh dibedah. Modal yang dibedah mah. Dia anak tolak. Aing anak tolai. Anak lu kesabaraha. Kedua, Teteh sia anak lu pertama. pertama ini ngaranna Betul kan? ning babi. Betul, bedul. Teteh sia lahir. Lahir. Sia geus lahir can. Cek aing ge encan. Teteh aing heula. Sia geus lahir can. Can. Can kan? Nah, teteh sia ngelahirkeun saha? Cia culai. Lahirkeun aing. Sia geus lahir can. Encan. Nah, berarti amanatna ka aing. Soalnya itu tambahan sia. Pasti aing cuna aing mau anak bener. Enggak dimakan anak ka cincu. Kita ini geus dijelas. Sia nu salah. Enggak paham
ganti mamang kain kalau dan alo ka mamang. Sudah dijelaskan tinggal siapa? Nyabun tinggal nya. Tapi kan dia ponakan saya, Bu. Soalnya saya yang magahan dia, bukan dia makan saya. Pakai petasan lo, pulang ya. Sia boga teteh kan? Sini. Kalau teteh sia lahir, eta sia geus lahir can. Teteh sia nglahirkeun saha? Iya, Sulai. Sia geus lahir can. Berarti melahir ke tinggal saha? Iya. Atuh heuh, geus mancan lahir. Ya ke sia lain. Jatuh kumaha? Toleh amanat ka aing. Ulah toleh teh. Atuh heuh. Doa apa sih ya? Amanat ka aing. Amanat kaon. Titah pagahan sila. Depagang ge aing mamang den alo. Manya alo magahan mamang. Sila. Ayo sila dong ieu. Lain sila diu, nangtung sila pencak silat. Oh, pencak silat. Engkau di Cina berapa tahun? Owe di Cina ulah owe anjir lah. Owe belaslan, sebenarnya belaslan. Belasan. Owe bapak Cina. Bapak Cina. Emak kulutuk. Jauh. Bapak Cina. Emak kulutuk. Kok jauh kulutuk? Lewat kolele. Kutruk kok. Ya itu kulutuk. Dawekan Cina. Yang mana? Emos sila. Sila tahun. Cimande. Ada Taiji. Kemudian Taiji ya. Taiji Cina. Taingko. Taingkong. Sebetok sih. Tolong. Itu Taiji, Taiko. Taiko. Ayo orang belajar silat. Tapi sancan silat, orang nyambat gerak. Saya udah sambat ya. Anak saya kira. Orang masukin ilmu, sitolan melek ke aing. Ulah sitolai abah. Melek ke aing. Abah kolal. Abah tolai. Ya abah oyai. Abah tolai. Abah oyai. Tolai. Betul oyai. Iya intu. Incu. Ulah incu. Aing balik lah. Oh iya bener. Aing amanat. Lamun naik amanat tambung aing makan sia. Amanat moyang kena aing lah. Ayo. Aing dek amanat. Kita magahan ocong. Letak. Hei, mana ilmu letak. Aku mending lempung sekalian. Eta jampai. Jangan mana letak. Aku mending lempung karena putihan. Dengekeun bae sih. Menang di papak sia ieu dolakas sia. Yo. Letak. Oh, dengekeun bae sia. Ya. Oi. Asik galon. Dari mulut gua. Kenal. Asik goblok. Aku bisa jadi asin bisa kolong aing tol. Kayak aing ternyata udah kayak beneran lah. Aing amanat lah. Letak. Ropចេញមកពីចិត្តកុំរត់ហើយគេតែលើកដាច់អ្នកខ្លះរត់តែពេលស្រវឹងពេលស្វាងស្មាក់ឈឹងពុកមិនបានលើកដាច់នឹងងាយខ្លាំងដល់តែហើយគ្នាអាំងមន់ខាងពីទិញស្រាមួយស្រាច់តែខំតាមពុយវែកមានអ្នកណាលើកមិនបាច់បាត់អត់អានទេណាចិត្តនឹងអញកាឌីស្ញាក់ Lamun dibawa kacai kostum hai budak ieu. Bisaan. Ayo, sekarang kita belajar silat. Kemudian besok letak. Letak deui. Enggak. Kemudian saya nyerap. Ilmu deui. Saya nyerap asin talon.
Terus kumaha bae kalau kumaha kain nempel goblok. Udah ayo. Aus tolong. Aus ah orang sia yo. Jadi tahan letak. Oh sia. Cuma capek gitu aing istirahat heula. Ditahan aing letak. Oh sia. Ayo ke gerak. Oh gelasnya di dia tolong lebih nyawe. Boleh ke bangku ayo biu. Ulah biu. Canggung goblok. Bung aing lah. Letak. Aing amanat Kalau nggak amanat siapa ini? Ya bapak sia magahan ka aing. Kuduna magahan sia. Nyatekeun lahir. Selahir ge ku aing. Di adanan. Kok sia? Aing adanan sia goblok. Mana aing adanan ku sia? Sia Sia Allah. mah lain di adanan ku aing teh kitu. Letak. Ayo gelasnya ka dieu ka dieu. Enggak sekali deui. Ka dieu sih. Aing Kudu kayaknya waktu nak ka dieu. masa aku balik canggung bang. Nggak balik baik ke mana nih suka libur gitu. Suka libur iya geus kajeun. Surat itu kubur. Ayo, musik. Letak.รอบอ้างรอบเชงมากี่จับกงรอบหอยแต่เลือกตัดแหลกล่างรอบแต่เป็นรอบนเป็นสตาร์ท Oh, ayo, jeung hai siap. Ayo siap. Pertama kita pasang kuda-kuda. Oke, pertama pasang kupu-kupu. Kuda-kuda, bego, kuda-kuda. Mamang bego-bego tolong. Atuh keneangan duit yang aja mungkin minta ampun sama di imah kalau Anak aing gila ini bu aing gila. Bapak nanauna si neng gila nama bapak gitu. Buku aing gila ge maraban sia dia. ulah-ulah anak sia tuh aing gila. Uluhan eta anak dadak. Geus ngomong we cinta. Atuh sama anak genep. Beuki dasar balik ieu. Kemali makanya siala. Enggak saya curhat ini ya. Kemali main di kelesek. Kesek, tak sia main di kelesek kita mandi heula. Eta akhirnya lagang sia. Cuma tas gitu kan. Ngomong ke aing sia penting-penting lain. Siang bersincan, sia aing mah karak dibuka. Curhat di umum tolong. Ayo geura. Aing amanat. Oh, ya ho. Kudu menghargai sia. Oh, dihargaan bae. Heulan ge aing lah ieu mah. Satu hayu. Ayo geura. Kupu-kupu. Kuda-kuda berapa kali? 2 kali. Kupu-kupu. Kumaha congol siang heuh sayo. Nu penting mah aing amanah. Aing jauh-jauh ti tina tadi manggihan sia doang. Mending Asep mah. Pos bayong kung. Kesudukan ah. Ya, kadang kena kumaha ya. Deulekeun aing. Deulekeun murid, guru meneulekeun murid, perhatikan mana murid deulekeun guru. Atuh hos di deulekeun aing, masa aing deulekeun sia. Pada meeting orang. Aing masa aing kira. Masa aing kira. Ayo, Sia lempokan aing. Oh lah. letak. Sini pada. Boleh wes. Naruto. Ambil deh. Sudah. Hai. Berapa lah? Mahir oleh Sidon Walion Kali. Hai. Aku lah si berani. Rasakan kekuatan. Naon sih lah? Naon sih lah? Ilmu. Naon sih lah?
aing sambut sangat kieu. Aing amanah. Kumaha tadi? Aing dia tu budak kieu. Kucing lembur dia kucing silang. Gerak. Ya tu benar lah. Tu angkong mesen bae ke bak Eris no. Lu ngomong aja weh tuh ayo. Lami sudah jam 12. Ayo mu. Angkong jam 3 sih urang ini. Buat. Hah? Oh cuma ajen teh yang bikin opat nemukan panggung. Dia batur nang buyur. Wow. Jadi kami heran ini. Si doi. Utuh nami. Utuh deh. Letak. Cuk. Oh, Eta ilmu. Tadi langsung ngomong sih. Ini langsung bae. Hah? Ayo mas saya siap. Aja kerong tepung bae. Kita keluar poai. Mesti luar kita kajero. Tolong ayo. Siap. Angoti lagi angoti. Angoti saya angoti we. Ini be. Buat baju jo. Ya, hai. Saya bawa ya. Udah tuh. Bukain tak? Waduh, si bang saya. Ulang agak bukain sih. Saya lain. Susuhan bae. Medan dia. Aing pendekar dia. Nggak kebuka naik dia. Nak ngajar si kurang. Susuhan batu. Ya. Sampai Aisyah. Tadi ngajar Aisyah. Hah? Itu jalan eta. Secong naon teh? Ya. Aku kan tahu nih. Dia tuh nyamain pendekar. Nah, dia ngajar naik. Aduh, baik. Anak cucurut dia. Hah? Ngajar naik anak cucurut. Selesai. Waduh main gaprak. Cek kunaon. Sia cek ngajarain. Oh, yang buku Sia nak olam. Sia ngabu
gebuk aing. Gedeung heula. Gara-gara aing digebuk rubuh. Lain rubuh. Maaf. Lain rubuh lain. Kunaon? Nundutan. Tunduan aing digebuk itu iru goyang. Sia cek, hah? Cuma gebuk aing sia kok. Ya, kowe yang buku. Sia kurang aja cek aing ha. Kowe balat tanda. Aing pendekar. Sia main gebuk bae ha. Sia pendekar lah. Aing pendekar. Aing teh sieun teu pendekar geus malah aing. Sia marah aing ka sia. Geus malah aing. Marah ka sia. Ini galah. Panai mana pejangan Macam-macam sia. Iting sia. Iting. Hoi. Bermarah. Sini we. Naruto. Udah mau coba ya. Letak ya. Iting sia. Hah? Aing bermarah. Kebiasaan sia. Kebiasaan. Sia nu cicing. Kanu cicing. Via. Pendekar cicing. Sida be. Oidi. Sida blek. Sida oblong. Sia. Ih, naon sia? Debrek aing geus naon? Sanu debrek? Tapi entong lah. Tapi dia aing bawa. Ih, kalau sargana aing Gegang marah-marah. Hah? Gegang marah-marah. Atuh jelas marah-marah aing digebuk. Aing geprak. Enak sana. Ada cicing. Aing dek balik. Kau aing dek balik aya job nyapun. Dia cenah bisa musik ya. Aing dek balik. Ada yang saya bisa musik. Aya job nyapun. Bisa nyapu memang. Bisa. Coba. Dia tadi bisa musik. Musik naon dia bisa? Aing musik naon bae. Aing ge bisa Aing musik. mah jaipongan tadi kentang lekuk gitu. Coba. Coba lihat kentangan lu. Aing tadi ulet nari si ulet. Oh iya deh. Kita tengah dulu. Aing. Aing mah jaipongan. Itu doang. Aing. Hai. PS ya, Hai. Goblok seukeut tolol. Hei, Kudu siap betul. ani bade. Lono, sama. Ora. Sama. Dia jogetnya tadi. Oh, Pak udah juga. Tadi film mana? Maaf lu. Belum pakai balon. Dasar kentop dia. Iya, musik. Gitu aja. Aing bisa. Culai, boga aing ge. Oh, siapa double genap ieu? Sakira. Parah. Tahu lo, ada tuh. Ada jangan tahu. Ada jangan jadi kula. Aja mengkonon sih. Wih, saja wih. Ini jangan dede-dede. Aja mengkonon. Kak. Wih. Ayah. Foto si patanya pange. Terap sia Hei, aing ge boga musik. Oh. anjay. Siapa mana? Naruto. Bisa ingin gitu mah. Coba. Musik siang mah. Ya musik kayaknya tenang baik ya. Nggak usah.
Menang paus atau menang hiu sih ya? Mancing naon? Anjing buaya. Tuh coba cara aing tuturkeun. Keipong, dangdut, sia ka situ aing boga balasan. Musik. Aing kotok ngadu. Cái ra lại tẹt latihanan tadi setan aing udah tinggalkan aing menjadi amat ini setannya loh aing lembang sorangan digobok anjing ramai jelema kalabur cong lain stand up comedy kada cong hei aing ini kenapa ini mana ramai jelema nih aing bisa nyingkiran nih. Malah kadeu da aing mah sih. Iya, tahu lain. Ada pantok, ada lawang. Hai, Malah kadeu leun rame ge aing mah sih. Hai. Lihat, letak. Malah kadeu leun aing mah setan. Alat siapa? Ai setan mau nyeri, itu orangnya mau nyeri. Setan ondo. Ya, Begitu orang nyeri. Emang saya setan emang? Woi, kali sia. Emang sia setan? si nyel aing. Ih, aing nyeri sia teh nyeri aingna. Gitu ya. Woi, sia setan. Pantesan bulu ketek aing muringkat. Setan. Saya jelema. Hah? Saya jore mending pae aing mah. Bukan menimpai. Woi, cek. Tuh. Setan tuh. Mamang eta Tahu. lain sieun. Ya aing bapak aing taguan kalau Baik ya lah. Tuh no itu nu beungeuna kosong rawi. Tahu Rik. Milih duit apa dicurut. Oh, lu tadi sih ya. Sih nyok curut kalau Laga rahasia aing baik sia aing kagak. setan. Mau setan pikiran dong. dia setan naon Aing pocong. untuk anak tolong Senaon aya goblok. Ai siap paena kunaon? Hah? Paena kunaon siap? Gara-gara sepeda listrik. Kunaon sepeda? Kaset lu. Henteu. Aing geus Keur naik sepeda listrik. terus Katimbang tatangkalan. timbang teh kolor lah. Bukan naik sepeda listrik banyak kita pas sepeda listrik. Saya joget naon tadi? Kecil malah enak kuntil bapak. Di sini dong, jadi sadar harga dirian. Nyanyi naon tadi nih naon? Nyanyi diri coba. Kenapa sih? Jadi jengkel. Masa setan bengek? tadi jogetmu Tadi. Hah? Jogetmu? iya tadi kena Iya, aing joget sih. Atel Aduh, aku masih mah ngarasaan aing anu beban. Mana
Masa juri ribut. Ya cenah tadi joget kosian. Oh, saya bisa tuh dia. Kesian. Kesian sia. Coba sia bisa tuh joget kos saya. Oh, bau. Lu subuh. Lu subuh. Ah, Kesian aing kesian. Woi. Apa kadek-kadek? Mah bercandana keterlaluan tolol. Curi batu. Oh. Masih aku suka masih joget sia. Tadi. Coba dulu hala aya Kayaknya lo. Dan Ya, silakan joget aing mah. Basya, gila ini sia. Gilaan kayaknya setan. Sila we. Ayo tahu. Tahu yo. Ayo lain tahu. Kenyot dia. Maaf, kunaon suka ada tulisan. Joget kos tadi. Ya. Kos tadi, gerak kos tadi. Jangan dipotong. Cicingtan. Udah. Weh, siapa mau masa kosnya sekicilan? Coba. Musik. Ya. Woi ke Bangkoang, semua lulus seuing. Mana kenceng? Panain mama. Woi. Tan. Siap. Aing mah geus moal lo manggung. Siapa pokoknya? Aduh pandulik masih ber. Maulud, tanya orang konten mas seninya. Seni eta cara penerangan contoh anu secara langsung. Anu bagusna urang pulung, anu gorengna urang piceun. Jadi hampura kasadayana usi kaya kesalahan, kagorengan ya dina perilaku ucapan nu kurang sopan. Kang Ocong sapana kanca mohon dua kali maaf anu saluas-luasna.